Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta. Jasno, čez približno 5 minut se bo na štadionu Ljudski vrt v Mariboru začela predzadnja tekma 6. kroga prve lige Telemach Slovenija. To je bila prva resna priložnost na tej tekmi. Na začetku 6. minute so si jo pripravili vijoličasti, Baturina pa nekoliko preveč po sredini vrat, da tule zdaj poizkuša Brnič do strela in blokiral je Stojinovič, potem pa zadetek, kakšna napaka Rozmana in Marko Božič je v 6. minuti Maribor popeljal v vodstvo z 1:0. 1:0 torej za Maribor. Marko Božič, strelec, toda kako nonšalantno je šel na tole žogo Matjaž Rozman, to si je na nek način kar težko razložiti. Vrbanec daje na desno stran, kjer je Kouter s predložkom, ne poizkuša in Bergson odbija v kot. Antolin v prodoru, ni mu uspelo, žoga pa ostaja pri Mariborčani, gre pa zdaj za Kronavetra. Kronaveter iz obrata in Rozman odbija v kot. Sam je vstal Božič in ponovno zadev. Marko Božič sam kot duk, 23. minuta. Prvič bomo upisali asistenco, Marko Božič pa je dosegel še drugi gol na tej tekmi. 23. minuta, povsem drugačna podoba danes Mariborčanov. Marko Božič, ki je imel edini dve pravi priložnosti, zdi se, da je le vprašanje časa, kdaj se mu bo tudi v strelskem smislu odprlo. Morozov je tule, Morozov, Ikvemesi! Ja, ravno ko sem dejal, da je vprašanje časa samo, ampak dvignena zastavica stranska. Seveda bolj zanima zdaj, kaj bo pokazal tale posnetek. Povsem levo, morda Sikošek Morozova drži v igri. Težko je reči. Najprej, ko sem govoril o tem, kako je čvrst tisti dvoboj, tudi Celjani žoge zdaj ne pošiljajo z igrišča. Ikvemesi in Karič, Ikvemesi! Po asistenci Matjaža Rozmana, ko smo pričakovali, da bodo Celjani žogo vrgli v out, ker je obležal, mislim, da Dušan Stojinovič po dvoboju s Baturino, se gostje za to niso odločili. Tega žiral je prek celega igrišča Matjaž Rozman, veliko, kardinalno napako je storil Sven Šoštarič-Karič in tako, kot sem dejal, morda pa se bo, rekel bi, stabiliziral enajsterico. Celjani so zaigrali boljše in prek Ikvemesija, ki je zdaj v novi nevarni akciji, na koncu na hitro prišli celo do izenačenja. Morozov ne prepušča žogo za Bukovnik, sicer do nje prišel, to da ne tudi do prave priložnosti za zaključni strel. Tule je zdaj Kouter, nevaren poizkus, no da prek vrat. Lepo potem Karič še mimo Morozova in potem krasna podaja. Sam je zdaj Baturina, priložnost za Maribor, Baturina v sredino, poteza preveč, da tu je Marko Božič in ni zadev Božič. Še nevarno, Baturina, repas prekola. Mariborčani imajo zdaj pobudo, tule poizkuša Vipotnik strelja. Vipotnik, to da očitno se je Rozman tu žoge dotaknil, tako da bo tole kot za Mariborčane.
Ja, še zadnjič pozdrav iz Flash cone. Poglejmo, kako je videl tekmo trener Maribora. Začelo se je sanjsko za vas, potem pa Ikwuemesi z 2 zadetkoma. Ko pa bi najraje oziroma verjetno radi videli, da bi obramba drugače odreagirala. Kaj je bila posledica tistih napak? Pa praktički kod prvog gola linija ofsajda kojeg smo tražili, nismo ga dobili, poslije toga ste poremećeni i jednostavno izuzetna realizacija, izuzetan skok, dobar centaršut. Kod drugog gola Karić pod jednim malim kontaktom koji ga je smeo da dobro vrati loptu. Tu je možda bila greška što se lopta ne smije pustiti da padne i da odskoči, ali bez obzira na sve to, rekao sam slačionici, nekakav je stav utakmice, srce nas boli, ali nam je srce ko Triglav. Jer jednostavno mi smo ti koji smo preuzeli odgovornost, mi smo ti koji smo donosili odluke, mi smo ti koji smo igrali glavnu ulogu, nas se nešto pitalo, zaista bili smo danas ti koji smo rekli mi ćemo. Nije bilo ni jednog igrača koji se skrivao, nije bilo ni jednog igrača koji je tražio alibi. Svi su radili, tko radi taj i griješi, ali to je put. Nekad se utakmica dobije, nekad se utakmica izgubi, ali kad ju ovako odradiš, to je za svaku pohvalu. Izostala je pobjeda, ali kažem ponovno, to je put. Imate občutek, da ste 2 točki zapravili, da niste eno osvojili? Kakšen je občutek takoj po tekmi? Točno tako. Čvrstog sam uvjerenja da smo izgubili 2 boda. Ne radi govorite sicer o prestopnem roku, ampak najverjetneje pa bi si želeli takšnega napadalca kot je Ikwuemesi tudi sami v svoji slačilnici. Je, izuzetan igrač, top igrač, prokomentirali smo ga svi, ali daleko od toga da mi u kadru isto tako nemamo ubojice pod navodnicima i doćemo do faze da ćemo se i mi veseliti. Kažem, treba biti samo strpljiv i ono najbitnije treba raditi. Rat nas spašava, rat nas vraća. Doći sve, kažem, onako teško smo primili ovaj remi, primili smo ga zaista kao poraz, ali moramo se dići, nema vremena za žaljenje, sutra već priprema za sljedeću utakmicu koju vrlo brzo dolazi i na kraju krajeva to je dobro. Morda samo še vprašanje, tega nismo obdelali skupaj v televizijskem prenosu. Po tekmi s Klužem, koliko vam pomeni tak sprejem, kot ste ga prijeli na Ljudskem vrtu? Presretan sam, zaista presretan sam, hvala publici zaista na prijemu, to vam daje snage, to vam daje motiva više, da radimo bolje, da radimo predanije, na kraju krajeva da radimo zadovoljni, bez zadovoljstva nema ništa, ovo je ipak samo sport, kad radite nešto što volite, kad ste još sretni, onda je to nešto fantastično, kapa do poda publici zaista. Ono što je na nama je samo vratiti im radom, zalaganjem, požrtvovnošću i sigurno ćete vidjeti borbeni Maribor, nekad rezultatski uspješan, nekad ne, ali uvijek na 100%. Ja, najprej gremo v gostujoči tabor. Ob meni sta pomočnik in pa glavni trener. Daren Matić, najprej seveda vprašanje. Kako ste videli prvih 30-35 minut? Koliko ste bili jezni morda na nekatere reakcije v trenerskem štabu? Как ми видели первых 30-35 минут и насколько мы были зли на какие-то реакции футболистов. Ну да, были моменты, которые мы конкретно готовились и понимали, что Марибор с левого фланга имеет 2 быстрых игроков. Готовились для того, чтобы перекрыть их, но первые 25 минут не справились. Сделали быструю замену и потом считаю, что успокоили. Игра пошла в то русло, которое мы хотели, и тем самым выпрямили игру. Nekako smo se pripravljali na Maribor, vedeli smo, da imajo na levem boku 2 hitra igralca. Nekako prvih 25 minut to nismo uspeli nekako anulirati, potem smo naredili hitro menjavo in po tej menjavi nekako mislim, da smo uspeli to skontrolirati. Menjava je bila taktična, ni bilo kakšne poškodbe vmes, potem tudi odlična reakcija, kot ste dejali, in pa 2 zadetka, pa nadaljujemo kar še naprej. Potem v drugem delu pa zelo čvrsta obramba, niste dopustili z izjemo tiste ene situacije Mariboru priložnosti. Morda čutite, da ste zapravili 2 točki, ne glede na to, da ste se vrnili po zaostanku z 2-0? На втором тайме у нас обороны сыграли хорошо, Марибору ничего не оставили, но там. И если мы чувствуем, что бы могли сегодня выиграть эту игру, если такое ощущение, что бы сегодня могли выиграть.
Ну, наверное, сложно сказать сейчас на эмоциях, но то, что мы во втором тайме полностью контролировали игру и имели хорошие подходы, если бы немножко внимательнее были с офсайдами, я думаю, что, наверное, те моменты, которые мы там, Чарли забил, наверное, было бы лучше. Но это игра, это футбол, где-то немножко ошиблись, но самое важное, что мы после 2:0 отыгрались. Ja, drug polčas bi se strinjal, da smo popolnoma kontrolirali tekmo. Zdaj težko kaj povem, glede na to, da je takoj po tekmi in da so to emocije. Mogoče, če bi mi v teh situacijah, kjer smo, da bi bili malo bolj previdni pri ofsajdu, tam iz enega iz teh je Charlie zabil, potem bi mogoče lahko to tekmo mi danes dobili. Andraž Žinič bo stopil ob mene in povzel, kako je on videl tekmo. Kar nekaj dela v obrambi, ko je Messi bil zelo nevaren. Kako ste videli vi morda njegov doprinos? Ja, res je. Celje je večino je igral na te druge žoge in potem ko Messi se je vgradil in potem so probali s temi drugimi žogami nekako prijeti do nevarnih podaj pred naš gol. Dve napaki so bili sodni za 2 zadetka in tako so Celje prišli do remija. Kako pa ste sami videli igro Maribora v napadu? V prvih 30 minutah se je zdelo, da ste veliko bolj potentni, kot ste bili morda na nekaterih tekmah predtem. Ja, res je, začeli smo zelo dobro. Dobro smo se postavili v napad, nekako držali žogo, imeli vse pod kontrolo. Prehajali smo te neke situacije, katerih prejšnjih tekmah nismo, mogoče so bile bolj izrazite, zadeli tudi gol in tako smo bili v prednosti, ampak kakor sem rekel, potem 2 napake in tekma je šla v drugo smer. Ja, Goran, tako je. Najprej bomo šli v tabor gostujoče ekipe. Matic Vrbanec, začeli ste, tako kot je že dejal Dušan Stojinović, slabo pri tisti izjavi po polčasu, potem ste se vrnili, imeli tudi že v prvem delu priložnost za popoln preobrat, v drugem delu pa vseeno ni bilo potem tiste prepotrebne energije, da bi še enkrat zadeli. Kako ste vi videli tekmo? Ja, mislim, da smo začeli malce slabše. Po tistih 2 prejetih zadetkih smo se uspeli vrniti, imeli aktiven rezultat in mislim, da je točka realen rezultat.